Yengbiri Pupunamapu Impact News da Impact News Manung Hunda Sarachandra Sharma Taram Nokchari. Ngasi Impact News Manung Hunda Kanagadori Wafumasi Maroina BJP ki Sarkar same the same Krea Aduga floor test Walori Aduga Mayam the BJP na election mang the Thamamba commitment province Mayam Singdu Sarkar si same Gibatang idea do floor test mang the Tan Limina Sigumba Sing Lakanda Pakalaka the Batabok Sing say Adubo Ding I view kind high Dorubjala Natragana Hujik Amarom the Harga election su Jikti Court of Conduct Lokokre, election ki Mamanga, Pusalamba, economic blockage, Ujik Labor, economic blockage 3, election Mamanga the economic blockage, Legislaina, Tangai Padana, Chang Dravayadra Polam, Sinchi Pusalambani, Aduma Sukitang, Ado Handarak Bagimong Mali, Aduga, Lady Bapibum Sing Sida, Kamain to Dojan, Kamain Tang the Yano Hibagi, Tanja to the Kananavi Tanja, doing as a Manu Doriba, Lona Lincoln River, guessing the Aigi yet itang Pambidi Basi, Sarangthem, MANAOBI, Koi spokesperson MPCC ni Ayoda, Sarangthem Manau, Taram Nokchari. Secretary MPCC. Okay, Secretary. Secretary MPCC, Akigani, spokesperson Magnatre, Aduga Canoni MPCC, Secretary MPCC, Manipur PRADESH, Congress Committee Secretary, or Jamana Taram Nokchari. Aduga, Jamanawi, Oirom the Lincoln Bidibasi. Tamo LEIHAOTHABAM SHARATCHANDRA political analyst ni Tamo SHARATCHANDRA su taram nokchari aduga ai gi yeta phamini jari basi Dr. NIMAICHAND LUWANG ni spokesperson BJP Manipur PRADESH ni ai oja koi NIMAICHAND LUWANG su taram nokchari ai yan anbo question se oja NIMAICHAND LUWANG doin laksap tai madudi bujki Manipur hojik BJP ki sarkar nogom lakhre nahan dagi tang 35 dagi wasak lokre adubu floor test mangda tan leidi phim floor test se yamna smoothly madu su dum mai pak na dum changjan ni adum mai pak ne khanbibra Natragana BJP na election mang the Thamkiba commitment promise Mayam Singdo Tangai Padana Sakar Semabasu floor test si Pota Ding Ipiko kind hibing bra BJP site take off from Tamining Yal Hanbada in Manipur Prajada Tagachaningi Akwe Yanda Assembly election da BJP da Manipur Prajagi mandate PB BJP को सरकार से मन बगमन बसी दंगता मणिपुर प्रजा पुरंग पोई की माइकई दगी मदि BJP की माइकई दगी कोई थागत फोटो चरे उनम कोई इलेक्शन दा कोई पार्टी की प्रॉमिस के अपी की तौगी हारिबा प्रॉमिसिंग दो यावना मणिपुर की ओइ ना हाय तारे मणिपुर दा ओन बा चौबा चेंज अमा पुरंगनबा for the last 15 years मणिपुर से कांग्रेस की मुखुत्ता याम थीन वारबा वोट मया इलेक्शन यौ भावदा इलेक्शन मनुंग भावदा मणिपुर प्रजा से याम साथीबा खम थेंग वाबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट अमगी मखादा चथरक्तना वोट थेंगनगिबा अदो होजि फॉरम चथरिबा फोन मतुंग भाव चथबा दुगुंबा मलेबदो मदु कोरनबा अकोई मणिपुर प्रजादा अकोई बीजेपी ना अकोई प्रॉमिस क्या तोगी हाइरिबा प्रॉमिस इंदो याम लोइना कोई फुलफिल तौनबा होनगने खल हाय अदुगा मरोइन होजिक लेरिबा मांगदा तान लेरिबा फ्लोर टेस्ट लाकदोरिबा तांकुनि थोइदा पांगथोकदोर फ्लोर टेस्ट से अदुसु दुम बीजेपी माइ पाकनेन खनबिब्रा कमाइन थंबिनिंग फ्लोर टेस्ट की दी थोइना वार्निंग लेते मरमदी कैनोइबु होजिक अखोइदा लेरिबा नंबर से 32 नन कांग्रेस हाइतारे बीजेपी कुनमाथोय एनपीपी की मरी एनपीएफ की मरी लोक जनशक्ति की अमा अरे इंडिपेंडेंट अमा तृणमूल कांग्रेस की अमा सी थारगा कोई 32 मेंबर्स कोई 60 मेंबर हाउस था अभी मथकता अमा कांग्रेस की अमा जो बीजेपी दा सपोर्ट तौचलगा मंत्री फाव ओइग्रेनको अदुसे कोई लरसी मी एमएलए कुंथ्राव दोइना सपोर्ट तौदुनि गवर्नमेंट जना फ्लोर टेस्ट ता थोइना वार्निंग लेते नै खनजे ओके आई ओजा सरंगथेम मनाउजे लाक्चबसे मरोइना वासक्ति लौरे बीजेपी सरकार में लेग्रे बीजेपी की चीफ मिनिस्टर लेग्रे मणिपुर हनान बोइना लाइबदी होजिक फ्लोर टेस्ट में मांगद तान लेरिमिना लाकदोरिबो तांकुनि थोइसदा बीजेपी की फ्लोर टेस्ट नुमिस्ता स्ट्रेंथ चपचान उपंगमनेन खनबिब्रा नत्रगना लेरिबो मरक्सता अहोंग खरा उदो मानबिब्रा कमाइन फावबी ओजा मनाउबी फ्लोर टेस्ट की मतंग सिदी याम सुमना नियम सि सुमना चथरागदी थोदोपा काय तोय लेगदबो मानदे करिगिनो हरगा कांग्रेस की 28 कारे बीजेपी की 21 कारे मस्ते लेमहोरिबा तोप मापन नमदी कांग्रेस सुनते बीजेपी सुनते कांग्रेस सुनतबा सि प्रजाना थागलाबनी
कांग्रेस यौन पामद्रे बीजेपी खरी यौन पामद्रे हायदना अदुबो somehow बीजेपी ना हाइदना सिंगदना something तौदना लेहोरिबु मापनदु मोइदा खोमजिले हारिबनिना मसाने याना खोमजिनबो अरमगदी कछु कायरोय मसाने यादना खोमजिनबो अरगदी कायबसु याय अदु कांग्रेस की अहम वाटपनी बीजेपी की 3 वाटपनी अरेद लेहोरिबो मापनदु बीजेपी द चंग्रे हारिबनिना चंग्रे जे खोजु तारे कदाई लेबनो करमाय तबनो करमाय चंगनो जे खोय खंगदे अदु सुमना मसा मसाना यारगा चंगबा अमा तोरगा चंगनाबो अरगदी फ्लोर टेस्ट तु भावददी थोयने लुगदबुदि मानदे एन खंजबदा अदु कांग्रेस की साइड तगदी चिंथोक चिंगसिन चोंथोक चिंगसिन की वा अमत लेते हानगी मी दो अदु अदुम लई अदु हक्तनी अदुगा खोगी एमएलए साइब अमा चंगिबदो चंग्रे हैन दम खोजु ताई अदु चंगिब्रा चंगदब्रा खोय सेंग हाइब ngамदि हजि फावदि मंगोंदा नंग चंग्रे हाइब पाउ तारे चंग्रगदि चप चाब नंग एक्शन लखकदब लेगनी हाइब नोटिस अमदि पीखि अदु मंगारे अतै थदोप लेते ओके ताउसस नाइ लाक्सन निमुचे चंगिबदुमदि सेंग्रे चंगिबदु कैबिनेट ओइनसु वासक लौग्रे नान वासक लौबदा चंगिबदु दि मै ngam लाइब वफम दि ताउसन मोटो ओपिनियन द बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मोइना फ्लोर टेस्ट से दो एजिटी दो माइ पाकने खनबिब्रा नत्रगना हेड काउंट तोरप मतमदा लेरिबंग साइगी आईएनसी के मचोंखन की फिसि डिस्क्वालिफिकेशन नम दें खमदा माइ उनगदो माली अदो दो नंबर दो नमितो दो माइ नंबर लवदर लरोइद्रा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मोइना तामो खरा कुम थबि ताइ ताउ आई हजिमांगदा मरुबनी कांग्रेस की सेक्रेटरी कांग्रेस की माइगेद ngangbiriba दुगा दा कोई डॉक्टर निमाइचान लुवांग बीजेपी की माइगेद ngangbiriba अनि सिगी मोचे इंताजा मतमदा फ्लोर टेस्ट आइबदी खोगी हजिकी मिसंग सि करमना यामबगे हाइबसे मसी यंगना मतमदा हजिक मंत्री वासक्तना चीफ मिनिस्टर ओइना नांदगी तौरइबा श्री नोंथोमम बिरेनगी मागी चीफ मिनिस्टरशिप सिगी मखादा चागियंगसि लापा मतमदा सोइना माइ पाकनि हाबि थाजब अमा लेजै तौरिबदी कंट्रोवर्सी अमा लाइरिबदी ख्वाइदि ngakpa amana अखोगी मणिपुर की लाइबा हंदकी ट्रेन सिदा मणिपुर की इतिहास ता अइना खंजब हाउदि थोक्रिबा अदु पाकसु थोइदब मोंग अमदा एनपीएफ ना अखोगी सासोनसि अखोई मनुंगसि यावरोय मपानी सवकनी हारगा यावरकपा अदगी अंद्रोदगी कारकपा एमएलए श्याम कुमार ना कांग्रेस की कुनिपान सी मनुंगदगी मासु अमु ओइदिबसिना हाइजिलगा सोमदा कैबिनेट मंत्री में ओरकपगी सी अंगकपा पोट अमन हेना लोबताई मसी मणिपुर की इतिहास ता अदुम लेहौरगनी चुंबा लानबदुना अमनिको अदुना सिगी फिल्म स्टेजदा होजिक येंगिबदी श्याम कुमार असी कांग्रेस अदुदी मा होजिक लेरिबा कोalition जे कांग्रेस की एमएलए में यावबा कोalition नेब मनमदी मा कांग्रेस तो ए हाइदे कांग्रेस तगी तांथो ए हाबसिदी मंत्री लोयरकांदा कोना तांथोरेब मंत्री वासकबा मतुंगदा तांथोएब अदे होजि अमु ngasi की लोकल पेपर अमा सना लेबाक सॉरी हुयलन पाउद यावरिबा पाउसी हाना कांग्रेस तगी तांथोखिबा श्याम कुमार से अमुक तांथोपगी ऑर्डर दो मदु हंदु ए टु ए ना हायब मजी हुयलन पाउ खबर यावनिको कलाई भोक चुंगे अखोय मनावबि वंदी मदि वा पाउता दि हाय अदु अखोय ना ताजरिबा पेपर दे उरिबसिनदि अदि सोमदगी चोंथोक चोंजिन तौरिबि कांग्रेस ता कैनो राजनीति ममुक लेरे मरमदि कैनोदा एंटी डिफेक्शन लॉदा अखोगी एमएलए अमा मखोयदगी तांथुब तारगदी मदु अन एटेस होइना लेगद्रा हाइबगी क्वेश्चन अमा लाई मदु अन एटेस होरगदी मा सोमदा यावबदा एमएलए दु लेदौरिमनि हाइजरिबा मदुगी मवोंगसु लै अदि अमरोमदना डिफेक्शन की एंटी डिफेक्शन लोना तौरतना मासे एंटी डिफेक्शन लोना तौना मासे डिस्क्वालिफाइड होबा याबगी हारिबा रुम मनि सि येना होइना सि लागमतमदा नौना लाकदोरिबा स्पीकर सिगी मागी विजडम दा मागी हई सिंगै मखादा माना टेक्निकली आइन गी ओबि यंगा कांदा मसिगी केस तौरपदि याम कुइना चंगबा याय अदु थुना लोइबा याय मदि मागी कनोदा लेरे हजिक मांगदा क्या अमा थोखरे सिगुंबगी मतांगि सांगना हजिक फावो लुदना हजिक लोइ खंगदा तोखिबा यावरेबा सिगी मतांगि लापा मतमदा अखोइना येंगिबदि हजिक कांग्रेस ना हंदु ए हाइबसिदा चुम्बा तारगदि करिदोवे हंदु इनोसिन हजिक लाइस हंदु ओगा सोमदना मंत्री ओबि याब्रा हाइबा अदि सोमदा लेरिबा प्रेस कंट्राडिक्शन सिगा कमाइन तोगे सिदि मसी याम थुना सेंदोकबिम चुमी बीजेपी की माइगैदगी सेंदोकेरा नत्र कांग्रेस सेंदोकेरा अम सेंदोकोई हाइबसि माइ इन पब्लिक इंटरेस्ट आई मसिमा आई हाइजनिंगे अदुना फ्लोर की मतांगदि हजि लेरिबा नंबर गेम सिदि माइ पाफम थई अदु करिगिनो खंगदे गुवाहाटी दा मयाम पेंदबा मा वासक तेसि तौमतम दा कमाइ लाकदे दा अखोगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस की मखादा लाकदोरिसि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 188 की मखादा प्रोटेम स्पीकर गवर्नर हापगा मदगी
order of affirmation ama tawdori na hajariba masi tawra kanda ne ba magi han MLA du wasa kanda ne ba tawdori thok pulam se adaida somda Sam Kumar se karamba side da phangwa dori ge sini doctor su tabi yo du ma ko mrawi sai tabi ko karamba magi da floor se kadom pham duino karigumba floor si da phambada lalagadi hariba rules of kanogi makada rule number 7 amagi A B si da yauriba sigi matang da ahena khambira mani hana mantiyo na MLA na kyam tormla masida magna phambam gi question ma la ane ba haje soidna tawnara ani Sam Kumar na phamde si Congress ki side phamaga mantiyo doribra natakana somda ruling na phamaga mantiyo oina yaw doribra the ma wasak pada karma in tong sakka dori gai che masi kumai ya so wom thokane khali kaya yamna hai singba ain khangba mi gi advice lawra to wirim noi koi khangde madu yeng batai aina madu kan pibang gamjade aduna hari basi mai pa aga su onthok kumai amadi so thokpa ya che ai almai thamjani okay ozan ni machano hujiki ofam se koi oja su yam kuina Manipur gi political career oine yam kuina mantri oidana MLA oidana yam kuin yawire aduga maroina assembly gi kari gi chana kangun leiba mayam singchi hena ju khangri wafam ni chamam labam phawduri si phawroi da bajala ozan me kamai thamini chamam dari gai karim to leite ji yam simple calculation simple mathematics ni Sam Kumar se Congress ki MLA hoina kare maje public na mandate piri se Congress ta pirak pani hoji ma koi gi BJP government da minister hoina wasak logre minister hoigre. That means he is a member of the ruling party. My party what khangdre ko. Party what party. My Congress wana karpani hojigna BJP government da yauri bani minister coalition da. But coalition hai kadra karno he is a member of the cabinet. Member of the government. Hai tare ko. Hayeng assembly da pro tem speaker na MLA wana wasak padudi. Party wallet as a MLA as an individual MLA with what's a logic never. Magi sitting arrangement like what to do. Why Kara Louis? Kara Louis, the Kanobu, the Congress parties here, which government Yaudeba. Sam Kumar di Marnai when a Yaujabaneva. Congress party, government Yaude, Congress member is supposed to sit on the opposition. Major theoretically go. Hayeng kari ora kari eduri ba yeng biro akoi nu je haiba ina haibzu ngam adudi adubu government gi akoi chief minister na list MP ne ba assembly da akoi government gi members sing ge si ruling da phangudam ne do ama pirakane ba aduna ai wakhanda di now he is being a minister of the government he is supposed to sit in the ruling party hayeng adui matung ta badi kari la kari kokani dudi adu gi the matter of discussion and the matter of to be watched and see and watch. I will tell you. Asing anti-defection law in the if a member defects from his original party, ma disqualification sagani disqualified to hum theba. Adubu hojik lariba koigi rules se anti-defection law gi makada disqualify kamai tawni khoni nama tawgi rule amal semi rule amal adugi rule du matuina hayeng ma disqualification tawgudab se speaker duna tawgudabni adu speaker na so moto tawroi adugi procedure khar layaba application thagani mauja ahamba anti-defection law lakanda di 10 schedule makhada kanaguma MLA ma disqualify tawgiyo se akoi house ki member adugi MLA amna application tharame aba hoidi madu change to ren kali hoidi anybody aiga saran su thabi are akoi inau monau binu thaba re akoi sar inau saran su thabi ai na kali adu ai subject to correction ni koi adu multi udri adu hogi ba khara da handa ki recent last assembly gi 10 assembly da khara disqualification case lang khar tawgi dugi adu gi sum adu gi yenga adu tar ga in khangge bani ta singma rule mutri udri aba. But for disqualification, somebody has to apply to the speaker. Speaker se court amoina mana mai bichar torka na magi ruling am pirakadamni. Okay. Ai laiba you will have a port near do still hojik sudum tang ku thoge floor test da
kari ene lakadage kari ano wom lakadage che khara de dum luraga dum khara leiri u pang da gara numitu soi ugane happening I mean batari jamana we bro chief minister su congress ki hana hoi cm su oibiramba hana cm oibo bina press conference hai madu di congress se handakti yamna constructive oiba yam strong opposition party ki role logni habni ado manual election wangda bjp na kaina 48 hours matam piu design to blockade hang tuke kaina ihan hanba adagi development ki kari kiti lambi thong sengkotpa sing tam man thong manana chawkhol anba kai duna madudi khara ngai mina gap tari adu immediate mayam no pam do si economic blockade ke matang guni opposition da leidori ba congress amoina kari phawi masai se bjp se ngarang ngasi ga thajaladi osuk lekiba pung nipun nipana du sudi surakadore nomini changjal kre swaida kari thabok ni hanan paikhat ningi ko paikhat pangam du kari gino kaina hangning bo phawra ba jala kamai taw adamano masi khogi honorable chief minister handaki sri birenna press meet amada han ba thabok lokha kadau si karino hana press na hangboda economic blockade hangdok pani hana mana haigi aduna di magi government sigi khwairi han ba thabok si economic blockade si hangdo han bo gedabo mali adu orgadi welcome congress party any party kinate across the border lines of all parties loina harau nagani manipur prajapun ma harau nagani aduna ma nangam godra ngamoidra haibidi ma wangang hibangak pangam mira natraga matam gi kudong chana wa position am paihorga ai thok tongni haigadabra adudi mayam na yengbu tare mayam gi impression du khang na mana dum torkane hena thajei adu hoji ahan ba question koina khanagi budu floor test kini hoi floor test ki di khoi site gi yetre maram di floor test si by hook or by crook torpa yai sumna torpa yai adu de khoi haibangam de floor test de dum satna sakhadbo mali aina khali ru ngasagi strength lobudo adu floor test ni natra strength lobudo na tangkuni thoi da tongni haire adege hayengi na karino ani halakol ana ma lebu male aina saitabada strength utpagi amaga adege hayeng la hangtila tang tarama panamaga ani thobu male ko sarma hujiki se election ge MLA sing karak ko MLA sing hana wasak lobu ge amaga do wa du tung floor test tang thoi na ta je ta jige khoi question ji floor test ki strength lobudu mai pakada pawdra haibada ne khana gri se hoi amadu baudi adu mai pakhiba yai paktabusu yai haibadi strategy khardi loin leinari congress ki ju haidok pa yadaba khardi dum loin leinari strategy di maram ding asagi german blitzkrieg edu ne bato ri asembadi storm trooper ne torga hekta within one night whole europe tangkhaim luksum badu ne ba aduna adugum lei khibani na chumba lanbagi khangde yam thuna sarkar semam dagi aregi mantri phadok phajin gi aregi kem tongnabagi charter flight laga mi polokpagi toghibagi gana blitzkrieg amane ba di storm trooping ne ba thu bane ba madugum lei khibani na hujik se kari lakada no haido haiba ngamdri aruga congress ki su kuntar kunipan ka bani ahum gaktani haina leirambani na strategy adum leigani leibabudi kari orangboda ke do floor test sengna harabada adum chathini haina khale aigi motni ko floor test adum togini aduga mathangi masagi on wet na kairokpa haibadudi congress na soidan kaigene na thajei masagi wet na maramdi prajana hujik pamisi blockade hangdokpani number 1 number 2 da masagi framework agreement ka mari leina ba hai tare naga integration ki naga tabulam kai nagaland pun ba habi prajana pamde bjp ki kari be mla sing markusu pamdabo myam yorongani aduga ngasagi npf ki kangbu na de moi constitution da akhoi gi naga tabulam kai nagaland pun ba habi phong irabani bjp ki amuk manifesto da madu yade akhoi manipur gi lam territorial manghan loi hana iribani contradiction lei ada npf ki mari sina akhoi de hayang withdraw torani wasak lorosu harak taradi hekta lui अरे मोहन हायरक तना बना सिट तो मोहन लोई पिथो जो बीजेपी की तरामा थोई लेमहोरी सिट फंगो रदोबा सिट ट्राइन थोई खक्तनी कैबिनेट नत्रगा स्टेट मिनिस्टर ओइदो से ट्राइन थोई दो जी ओम तंगाय रे ओम जी एनपीएफ ता हापकदरा नत्र लेहोय ओम जी बीजेपी दि हापकदरा हायबसी लुबनिना कोई ऑनरेबल मिनिस्टर नसु सरकार से कयाम कोइन चकदोरिबनो फ्लोर टेस्ट लोय खरनी कमाय तौदोनो हायबदि अरुबम ओइगनी अदना मधुगी मतंगदुदा कांग्रेस की करी लेबगे हायबदुदी कांग्रेस नो जी खलिसे मसागी ऑन वेट ना किंधराबा मतमदुदा अखो opposition da constructive opposition amon legani haibudu aduni wetuna kinthara di opposition di wok paisi masan tabani point to gairu do natre aduni khoi honorable karigumba masa mathanda kai jaraga di congress su madu ki tanja do ongna ba semna ba dum tanja ngai legani aduga tasengna hektamak thugaina ba hotna ba khonna ba strategy di maduma thoina le do mandre it is protest akhoi dum yenga lerani mai pak tak bai du
yeng batari hai bani hujik tamu Manung hai bidu se constructive role sida ko Sharma opposition ki constructive role hai sida opposition sida government in waiting ne ba shadow government ha su ya ba mohane tuja gar de khoi na lo ba hai se koi iran natte adu khoi na ngai ri okay thank you oja sir tamu sir nei tamu da lakse break ki matung ni lakse tai tamu commercial break mi matung da impact news ki Manung hone yeng bi punam ki pham da thuna puduna lakse ke impact news me yeng ta duna lebi break ki matung da yeng bi pun mokpo amuk khana taram nok sari tamu sir na ina break ki matung da ina tamu da lakse ning ba se maroina hujik se tamu ki opinion de dum opinion le ni political analyst moina and plus congress na kari phawa bjp ni kari phawa adu gi mathak tu tamu public singi mut hai batai hujik le ri se sarkar cm ki basi pung ni phuni pan di pha di fajan khre aduga mayam central ki bjp leader singna election mang da law ki ba numini ni dang pham thadu ka hai bado maroina 48 hours soi gi kano si yam chang cher si public ta phau di phau ngane khale ado men ona da mo se sarkar si wasak lo gi dang ai di for tax chu khara wali moi test khara dum tan leiri adoi dubong di public sing che dum khara yengba white and wash ki condition lei dong man bran traga fil to ba horom do jala yam ngang gi bani blockade mang tadi handokani machi lok thok kane na maro hanan yeng kru da blockade ne hajeri karim blockade ne uji ki di on de lok thok pudi udri kari mot tham bingi dam economic blockade si di hai bo hinale prajasi tidona khala maro ing khale maram di thangna lan second world war da aeroplane bomb thalo matam da khara waram badagi khara sang padadi Manipur prajasi saib o kali o mayam si tawraga madum lan si ekoi gi way of life when khan gi badumai na hojikti Manipur da khudong thiba ekoi gi sigumba economic blockade kumba dagi mihat mipun kari adagi toti ising ta daba mai phangba chaningai leiba leitaba dai kumai phiong gi adum la sikuma punamak se ekoi di Manipur gi ekoi way of life si oire hajariba aduna hojiksu economic blockade se khakta yamna sina wadna mi sirega di hojik yaudamina kumai phiong adum ngarang bawa dum lepa leitana tawri ni ngasi dang narona thingba dei tokhibe wani aduna hojik economic blockade se yam laugi nimit nini gi manung da loinen adu madu election mamang da BJP na hai gi wani hojik di BJP na har ko yai sumi ekoi gi government aseng ba 31 ka dane ko na government se absolute ora ma ba dor ga di soina tawgadam ya do atai party mayam ama punjil lak pasidagi ekoi ngamdabo oigani haina mo harak yai ba maram di kai noida hoji moi yeng si NPF ba party ama ekoi yegnari ra marup oira gyan man ta ba party ama sida unit de yaurok pasida da makhoi naga them gadra ga khalam gani ekoi UNC ki kangu se maram di UNC ga NPF ka ani si nakna na tinai sanai nusi nei platform amata natraga su manabagum bani adagi NSCN ga ekoi NPF ka si adum naknai wa chamana ngangi sor chamana na holi adu badi ingit si tongna kanda tokhidana khalam bajani adu hojik tingarang di kamai toge da mogi millenary ba UNC gi general secretary duna kana convener ra aduna topa pa ya roi dori haire mogi core issue khara bukhatna gadri na haire core issue si kari oi dori ba sindi ji lai se hojik mogi leriba district sem gi basingdu roll back tongna handu hai dori bra number 1 ani subada mogi mi ani leader ani jail da thami basi masi thadu u handu ke hai dori bra natakana mogi da taliba demand do madi manung da karam ba piraga natak kadai da yana raga tawdoi no haiba question je arise toropani na masidei sida karam ba solution da hojik karigumba wari sana basu ude basu ude mapanda koi government pare handok pion appeal tobuna mani moga wari sana basu leite adu wari sa se invite to basu ude ngasi si cabinet kari koi cabinet mantri meeting pam mebra kano kali taram gadong le information phangde aduna masai da mayam da habi wani ai thaja bada hoi khara honaragat gambadi ai ko hari ba moina target to gibe numituma di fail oire smai sum fail oi oidna leibase smai toraga di koi kangkhong chai gani ai khoina pami maram di stable government ama phage bo follow to congress ki mayam na haina riba ai khoina haibana te BJP na kaina misrule for the 15 years asi dagi change ma pami hare change se karamba change afaba change pami fataba change nate an hoji afaba change ma to stable government ama leibase masi darkar oi congress ki di seng ma yek seng hare ai khoi constructive
opposition wena legane na Sri Ibobina sengna hairam ni modi constructive opposition wena la ane haja diba ada BJP na ruling amo wena amasung coalition wena ai ngarang jo haja gi beduni BJP di hojik kamai tena atithi seba tawba da mapung phana tawdraga di BJP wa dorni moina yumbu were moi sit ama ani phangjaba kesu kaidre ani amba singdo atithi mayam da pidraga di moi jo kok ngawdori aduna masigi lila se sanama matamda development to bangam da matam sangna mangi dra sine ko na jeri aduna hojik blockade ki wafam je mang da thamba je blockade ki wafam na mang da thala ni da atai amuk soirakani mantri semba ko hojik su congress na manawi ba hai gi duni moi so angkam to re kaino angkai bo hau Sam Kumar asi somna mantri wera ka somna muk chingchil le si karino angkama phone ta da angkama hotli ba karamba phone ho basi matam miyang puthok kadori se sigumba keo se ba mathong manong khang da manipuri rajniti se majai da koi di hai singa balen to se koi yam ngai sigumba da matam mangan ba se chumdeng khale okay ojani ma chalong hujik thambir ka wafum sing che kamain thambining hoji khia koi gom me ji sem na gari ko hoi sai 48 hours du yendi hengre ko government am semaga 48 hours mungda tha manga truk to bunga mudro poram git launa maga to du ya de na habsidi dharma na train kale maram de hai gi ba excellence di hai pol board manung da hai ba khara lai hoi koi hai ba di hai hoi adu bu hai ba warju to ya ba por hai ba lai akoi tumin leite akoi sarkar hek wasak paga sarkar hek wasak lobuga koi government gi mai ke di honorable chief minister na appeal to the publicly adu si approach amane ba hojiki blockade hang bai se blockade hang bai si strategy haigadra approach ani da hang da bane ba blockade to ba kamu sponsor to kamu sina moina blockade si lip automatic lip to joragadi haina that should be the first approach ahan bo approach ne ba adu approach ko si changjali ba sarkar na government tumin lei bante ko nan chief minister na honorable chief minister na adi appeal to kare adi koi pillar ke thari ba UNC da pillar thadana wari sana khona ba mayam silli ngarang mak akoi gi ruling party gi legislative letter mayam puna meeting torga resolution pass tori aduga adi blockade se hangna bagi lambi da changjel lai adigi hujik si akoi adi thabak tu buidringe da loina haidok su yada ba manung diam kan honari ba adi makoi ga dialogue torna ba honari ama tawna honari wari bhajari ba aduna blockade soidna hangani mayam puna mak aduna thoina durwani ngai leite honorable chief minister na haigre the government sarkar sigi yahalan ba tawdab se blockade se hangan bai do adu kai government ni ma thone ba ko madu suksoi se hangani hoi matam gradi sang bai yai si arai ba pona tie ba yamna delicate issue amni mayam ni yamna nungsa thibi ba ad NPF na kaidorakani kholakani NPF si friend la fora NPF is our ally muisu political party amani koi gi government gi ally amani adagi moi gi thona kanu to busu leite hoji adagi government nama thabak decision yamna bold step loba decision yam kan loba si yam darkar lagru je stable government ni changi nan ko hoji ti koi gi government gi floor test trial of strength adu lowdri banina government si yam stable lore ado hek haidran mayam ang haibsu yadri ba okay sam hari kan da hujik si sembda ngai ri stability install to da wali protest sam mang da than le ri aduna yes kitang di ngai kho kitang di ngai min gi si haibi aduri we have to be patient okay ojamana wi swai da maroina congress na palingi manung duma khoi gi lokthok pangamdre yam koiraba november tang amadagi changchal lakhi blockade economic blockade ni in both national highways da akhoi ding amamdre ado vote mamang da BJP ni yam lobhi do hojikti kamai lokthok pano do yengminna siena wakhal phobui bra natragana hojik ojani mai chalwang su thamji thambiri sem gibda ngai ri sarkar se stability install ama to bom changi protest ama still mang da tan leiri adoi bogdudi praja su kaya ngang do mande thoina kaisu pressure pre ka do mande once protest ka loidana doshal laga di praja su kan loktho na demand loktu manbra congress thengna gi ba vote mang thengna gi ba dumaina kamai phobi लौथोकनी हाइबसी
हायरमगा लौथोक ngमोइदब उदना मथंग मथंग सोइधरकपदुगी नुंसा थीदना सुम हाइबनी होय तामोना हाइबिरि सिसु अदु सोइदन मान मोर्निंग नत्रसु अतोपके ओपिनियन दा सोइद्री अनुमान इन्फ्लुएंस को उद्री लागिनी करीब तो सोइद्री अखोइने थबक हौद्री हबा फरे फरे अदु थंबिगो आई अमता हाइजगे आई गिसो अमता ताबियो अदुना ngसाइगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसाना अखोइद नुमित निनी खक्त पियो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भोग यावना हाय खरबनि लंजिंग चौबदा नुमित निनी की मनंग हांगदोक ngमद्रगदी करिनो येंगो नुमित निनी खक्त पियो हाय खरबनि नुमित निनी दु मंगानी सु तरानी सु ओरसनो अदु हुजिक नुमित कयानी नो था कयानी नो थाब ngमद्रियो ngमोइदबने बसिसे अदुदगे मो नरेंद्र मोदी मसामंगना हायब कांदुदा अदु लौथोकनी अदा तौनी फ्रे मैम हाइग्रे अदु ngसाइदि ngarang nahan sida अखोगी ISTP दा और इम्पैक्ट ता यावरे लाइन चेनबदो मखादा चेनबदो तामदो करी कोबरु मन खंद्रे अर करी हारिगे बो NPF ना हारिबनी अखोगी कोर इशू से until and unless core issue से UNC and NPF are different entities जिके हाइरे somehow NPF ना हाइरे आइना दिको हमन UNC ना हाइबना आइना NPF ना हाइरे सुमान तोदना अखोगी कोर इशू से हेक सेटल तोद्रिंग खैदि ब्लॉकेज सुक हांग दोय हाइना टीवी दे लोइन यावरे आइदर इम्पैक्ट और ISTV ngarang aina uhorabni mi purmu uhorabni adu core issue di karino core issue asidi moi di greater nagaland ni administrative alternative arrangement cobra supra state cobra alter kari greater nagaland cobra karino khangde mohoi gi core issue khana dringi di block hairi ti kuireba block ne tangai loisalle kaina tumin loisang tu mande kari makhara mangda thamdragadi ताउन ताकि बगी वफुम दुनी तामो अदगे मखा द को अखोगे कांग्रेस ना पालिंग द लोथोप ngमते हैबदो ngमते हैबो कांग्रेस ना पालिंग लोथोप ngमदे अखोनी सिपाई थाजे लगा मोहन सिपाई बतले नि फु पिरकनी हाय सिपाई बतले नि फु दु मिल सिंग मरी नि अदना ट्राइबल गे सिदा UNC और NPF और NSN मयाम दु मी यांखै चाम हात पति ngमगनी लिसिंग हात पति ngमगनी अदु मदु हात खिदे हात तबई मरम छु मयाम मले हात लगन करी कायबा हात लगन करी कायबा प्रजा सिदि गवर्नमेंट गिदि मसा मसुनी हायना कोई हात खिदे सेंग हारबदा हात लग थुगायरग सु याय अदु orgadi मी हात लबनिना अकोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो बिरो हायरकनी मी हात लबनिना ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी और पिया थम हायरकनी हायबन सिंग लेबनिना खांगखि याम सेइखि मरोन बीजेपी ना निनि गिमन तौनी हायखि अकोइद ngमदरे त हायो ऑनरेबल चीफ मसान हायरिबनि अकोइद ngमदरे त हायो पब्लिक मीटिंग दा आई हेक्ट तौबिगे हाय अकोइ बीजेपी ने दिल्ली चले हेक्ट तौगे हायगिबनि अदुदि कांग्रेस ना ngमखिदरबदो हजिक मन ngमगनी हायदब करिगिनो अदुनदि ngमदि सुंगम ngमरोय मकी वनदि मतम ताव सजना इलेक्शन नि मरो हजिक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन हाइबिदि मदुदि यस सरकार वासक लौरे सेम गुदुंगाइदि अदुगो स्टेबिलिटी मन इंट्रोल तौदो वाली फ्लोर टेस्ट मांगदा ता लेदि अदुना मसी खरा ngaइमिनसी हाइबसि तावरम चायन खनबिब्रा कमेन याय याम चुम्बा वाले ngमद्रदि ngमद्रे ने सेंग हाइबसि मदु थमोय सेंगुदो फैयबा ngमसु ngमोइदो सु ngमनि ने सु हाइबसि मीना थाजरओय अदुना नुमि निनि एदो कोइ हाइदि हाइदो उरे अदुबो सिचुएशन जिने कोई ngमद्रे ने सेंगना हाय भाई ngमसु ngमद्रे ने को मंगानी ओइसनु तरानी ओइसनु ngम हानी ओइसनु अमो ओइसनु एनीवे ngमबा ओइसनु मरमदि मदो बीजेपी की वान ते मै नते कांग्रेस की जु फदौरनि मोइजु चाबा फंगना मयाम फदौरनि मजि फदौरनि कोजु फदौरनि ngमबा ओइसनु मयाम पुलम ओपोजिशन जाउन ngमलब होनसि आई मछि मै हाइजगे अनि जुबदा इना हाइजनिंग बसि ब्लॉकेट की वाफम जे मा मोय कोइ लोइरे ने लौरा कांदा आइना ना पुथोकजनिंगबदि प्रोग्राम जी लाबो तम होजिक कोई मिनिमम कोई कमन मिनिमम प्रोग्राम हम दरकार लेको मधु सोई सेम अनि ततना हारे नान कोई बाबानंद प्रेसिडेंट ना हाई बदा अतै पेपर लगा ति याउदे कमन मिनिमम प्रोग्राम दो मयामना पुथोंना लिबा वाफम जे कोई जो मधु सेम ना होनरनी हारे ओके मधु बाबो एप्रिशिएट तौरे तौदो खतरंग गन सेमद्रगदी ngसाigi हाइरिबा NPF ना मखोगी बॉम्बेस्टिक ओबा चावरा चावरा मणिपुर की थमोई सोकप याबा वा कयामका मोगी एजेंडा दा नत्रगा MN ऑब्जेक्ट दा याउरिबा नागा कंटिन्यूस एरिया सिंग नागा पुंजिन गदबनी बा हाइबुगुम्बा अतै पार्टी की सु लेरंगनी को करिगुम्बा बॉम्बेस्टिक मयामा अदु हाइरिबा मयाम जे माय पार्टी की दो वोट की पगा अंगांग बने लौरसी हौजिकती प्रैक्टिकल दा लाकांदा कमन मिनिमम प्रोग्राम दुदा अककना चाही असुक्ता जावबा था दा तौबा याबा चाही दा तौबा याबा अदगी मसिदा तौबा याबा 5 इयर्स से तौबा याबा खंदुओगा मसिमा पुथोकपिरकनी हाबे माय थाजबा थमजरी अहुम जुवा पॉइंट बीजेपी ना अचौबा पार्टी मोइना मखोइना पुगिबा मोइ विजन डॉक्यूमेंट पीगिबा अदु नतबा चार्ज शीट अमा कांग्रेस गवर्नमेंट की मायोक्ता चार्ज शीट अमा थांगतकी
थांगलीब चार्जशीट असे मसे 100 points ने मोइन थांगत पसे 100 points तुगी अकोगी मपुंग ओइना कनो येंग मतमदा point मापन से मोइ पी मदा करप्शन की वाफम म चाउना मोइ मसी कांग्रेस की मायोक त तौरे यम सेंगना हायरे स्कैम इन रिक्रूटमेंट थबक हापदा खोपदा तौगिदना कांग्रेस ना वोट मया दा तौगिबा अकोई रिक्रूटमेंट की इशू मया म तौगिबदो मदुगी मीसिंगो बीजेपी दसु फने याम चंगना एमएलए होइबा यावरे हजिकी प्रॉब्लम जी कमाई तौदिनो खंगदे लॉ एंड ऑर्डर की फिवम मतलब लॉ एंड ऑर्डर सोन की खोट की कांगू म हजिकी गवर्नमेंट जी यावरे अदगी फैक्ट एनकाउंटर की वाफम 1528 की इन्वेस्टिगेटेड केसेस मैम की द चेनगी बचरू न मितम साधन यावगिबा मी कया भावा अमुक सोंग नाकन अमुक खरा यावरप उरे अदगी एजुकेशन की करी एम्प्लॉयमेंट की अदगी गवर्नेंस की अदगी इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स अदगी अदगी कोई डैम्स एंड ब्रिजेस कुंबगी मैम सी तौ मतमदा हौजिक करम्बा मैम सिगी नसागी चार्जशीट मैम से करम्ब थबक हाना लखटकदगे है मसी गवर्नमेंट पाइबीरिबा अखोई पार्टी सिंह करी खलमगदगे खंद्रे अदुगा मियाम हजिक येंदोरिसि करप्शन अदगी रिक्रूटमेंट की स्कैम सिंह अदगी लॉ एंड ऑर्डर की लेरिबा फिवम फैक्ट एनकाउंटर की वाफम मैम सी करम हाना करम मतमदा तौगदगे है अखोई खंगन बस मेन खली अदु मसी आमना मियाम खौरांग नाइरि ने लुजे ओके ओजानि मा चनो अते अते बीजेपी की थमखिबा ngasai की मयाम वाफम जो लोइनबा अमु मदुसुदुम आइन खंबदा दुम थमकदौदी माले अदो याना ओइदोरिसि मरोन पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी अमतदी ओइद्रे बीजेपी ने रुचिंग सरकार से पार्टी तरुक मुक सुजले खेनबा अखोगी दोल मानदबा पार्टी तरुक मुक सुरे अदो याना होजिक मयाम द फावर मरोन कमन मिनिमम प्रोग्राम से होजिक पौदी उबो पंगदे मदोइदो रेडी तरम माले कम कान उदौ माले मैम खंग ये मिनिमम प्रोग्राम करी करी यौरी कई कम येनिंगम माले मदु कई मौदौ माले ओजा ओजा अखोई गवर्नमेंट से मैम उबीदुंगको बीजेपी कुनमाथोय एनपीपी की मरी एनपीएफ की मरी एलजेपी की अमा अदगी तृणमूल कांग्रेस की अमा इंडिपेंडेंट यौरिमनिको सुमाइना पार्टी मयाम से याम्बा मसी खोमजल लेरगा हौजिक स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश तौनो होनरिबनेबा मदुगी मतम जे खरा चंग बाय तारेने मदुगी तौबरंग साइ हाइनगिबा अखोगी ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ अमा हान लाखिनेबा अदुई मतुंगदा लाखदमनि मयाम अदुम कमन मिनिमम प्रोग्राम सोन सेमगनी मतम खतंग चंगनी हाइदि करिनोइबु पार्टी दा बीजेपी की ले रहे एनपीएफ की ले रहे एनपीपी की ले रहे एलजेपी की अम्मा तृणमूल कांग्रेस के अम्मा इंडिपेंडेंस मुझे और ये बको अदुना हरी पार्टी अम्मा नहीं अचौ चौबा अम्मा नहीं खर पुल्लग तौरदी खर सुकोंग दबा अदुना मतम खर संगबई वानी अकोई सोइदना अदुगी लाकनी कमन मिनिमम प्रोग्राम लाकनी अदुगी मखादा सोइदना कोई थौ फजन तौरकनी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी करिंबा अकाइबम त लेनिंगाई लेते मैम करीमता नुसा थीबीगनु वाबीगनु मणिपुर करीमता कायरोय मणिपुर की याइफना फजन तौरकनी सिने हानिंगा लेते ओके ओके ओजामनो वी आइना मरोने कांग्रेस ना हाइबसे हुजिकती ngसाइगी वासक लोगुदम लौग्रे फ्लोर टेस्ट सो दुम माइ पाकने ने बीजेपी की साइड तगी मदु याम नुंगाइना माइ पाकनी फ्लोर टेस्ट बसु थंबिरी अदुगा मखा ताबा थबकसिंग कैसिंग पाइखलकनी हाइबनी कांग्रेस ना हाइगिबसे मरोने पार्टी चुंगनदनगा सेंबा मयाम पुल्लगा सेंबा सरकार सी कया कुइगंदी हाइबे वफम दुने अदो कुइगंदे दो एजे इचम चम दुम प्रेडिक्शन पीबा जाला नत्रगना कुइरोइदबगी मरम कांग्रेस ता उबो फंगिब्रा कमाइन तो हाय कुइरोइदबगी मरम अदम उई नंबर 1 दा हजे अखोय एगाना हाइखिबगी करप्शन दुदा सप्लीमेंट खरा खरा का हप्सिन जगे समनगी करप्शन मैनिफेस्टो दे यावबनी बीजेपी की मणिपुर इंटीग्रिटी काहेलोय हाइबे नंबर 1 दे यावरे लंबी थोंग सेंगबकनी अदु हायरब मतुंगसिदा ngसाइगी करप्शन फ्री करप्शन जे सुकले लेहलोय करप्शन भोग थिगतकनी हाइबम से मैनिफेस्टो दे यावरी आद बीजेपी की दी आम निमाइचान होरेन सावरग डिस्टर्ब तौबिरकनी अमतंग ngатang आबियो बीजेपी की दी सरकार सेंबदी करप्शन दा होरे करप्शन हाइबसी पैसा ngaktab करप्शन नते ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी लेरिदन मयामसिदा मसेदा करप्शन हाइबदी तौभम थोक्तबा अमदा somehow minsam sinarga tawbasi corruption ni tawbam thokpa thabak to tawdanaba min sinarga tawhandabasi corruption koi hai maja paisa obe yai masal por obe nongoi obe thembo yai phara puba yai anything
तौभम थोकपदुदा तौहनदबसी करप्शन ने तौभम थोअबदु थेंगबसु करप्शन ने अदु बीजेपी की चैजब नते ngasagi floor test की होरे लान बजे floor test है नो नो सरकार सेमबदगी मिशन खोमनबदगी कुनिपान का बसे कन्वेंशन अमसुंग ट्रेडिशन की मतुंगिना कॉन्स्टिट्यूशन द याउदे हरगसु बार्तोन तौनै इंडिया की मफम खुदंग तंगसी बावदा सही हुमफुतरेसे अरुगा ngasagi ममैद लेबा थाद लेबा सेकेंड लेबा सिंगल लार्जेस्ट नतबा सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट सो बार्तोन तौबा याय हैबदि कॉन्स्टिट्यूशन याउदे याउदब ngakतनि हाना तौदो लार्जेस्ट तौदो ने कॉन्स्टिट्यूशन याउदे ममैद लेबा तौदो ने याउदे अदबो सेंटर द पारिबा पावर दु मणिपुर तौरिका हैबदि मानरगा तौनबदि अदुम याउनै अदुमाय तौना अखोगी इंटरप्रिटेशन दि हौगिबदगी पैसागी करप्शन नते इलीगल ग्रेटिफिकेशन दु खक्त नते करप्शन हाइजे अरान मोंग सिनबसु करप्शन मखलमनि अदुना करप्शन थ्री नि हायना मैनिफेस्टो दा हायरगा हौबदगी करप्शन दा हौरेना कोने लौजै अदुगा हुजिकसु चार्टर फ्लाइट लागा सिलपा करोड़ कयागिनो अमो हनगिबसि करोड़ कयागिनो मी अमखकिनि दिल्ली की मंत्री मंगा तुरुक इम्फाल स्टेशन तो लेबा हाइबसि कदाइदगी पैसानो पब्लिक एक्सेक्टर दगी नि लौरिसे प्रजा के पैसा नि अदुदगी मशीनरी प्रोपेगेंडा मशीन जे सगमेटिक वांगरे हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीनरी ना अखोय के जेब गिवेल की शब्द जोसेफ गेबेल्स की मागी प्रोपेगेंडा सिना सगमेटिक कनमना जर्मन नेशन से 100% जीव सिंह फतबने अखोय ईश्वर थारक पृथ्वी रूल तौन मी नि हायरे अखोय जर्मन सिंह से अदा होल यूरोप से कोन पाइगदबने हाबे प्रोपेगेंडा सिदैदा जोसेफ गेबेल न मको अर्ग तो प्रोपेगेंडा सिना यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार थोकी अदुमाय तो अचक चौब कनो प्रोपेगेंडा मशीनरी पैसा मैम से मजे करप्शन अचौब करप्शन ने अदगी सरकार सेमदोक सेमजिन थादोक थाजिन पुथोक पुसिन अरांग गासि एरोप्लेन अम तोरगा मी तरेन पान बीजेपी की हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली करायन पुखी घारि करप्शन ने सिगुम बसिद लाकपनिना करप्शन थिंगबा हासिम थिंगबा ngамद्रे हानादि हौन सोयरे अरे सरकार टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हेल होइदो ngai मिनगी सि भेरी गुड याकरिम कायदे अरे ngasai hौबदि हौरेबा सोयबे रिएक्ट तोबियो हाउ रिएक्ट तोबियो मतमसु लोइदोरमनि गवर्नमेंट सेमै मरमजे सिदि आइ नाउ मनाउ बिदै न खरेन एक्सपीरियंस लैनि आई सुंगनि अदो हाइबिरो सिन अदम I have seen many occasions हजि केसि द हाइबियो हानै दिनते so many occasions single largest party laga adu invite tawdaba mayamai thenglagram मैम ले कांग्रेस ना पायरिंग इदा कांग्रेस ना आदा दिल्ली दा पायरिंग इदा so many manipulations अदो माइनत मैनिपुलेशन तोबी के हाइरि बरागा तमोनसो aduna isana tawgibdi khangdraga mingon ta na bedeba akoi di manipulation nate this is not our manipulation this election which election je congress has ruled 15 years sahi traunga palaba haugi bi election na moi ni phuri thui ka kharaga handaki election is moi kunthra ka ngam ji marum kaino the mandate is not in favor of congress this mandate is in favor of non congress adu sume अरे तमोसु सही कुंठा है कांग्रेस और बीरम में को गोरम बदु वाली है तारी से लो तो नरम this is in favor of the non congress government there is the mandate given by to the BJP and is allied by the people of Manipur और समझ बनी मोई की कांग्रेस की MLA मा सोम दे यावी खोले दुदी it is not my our duty it is not our outlook it is the outlook of Congress party when they give ticket they have to select their own person who is not going to defect like this. Mandate to margin the Congress ne heliko margin ja. No, don't margin. Matam chu legislation adu ni adu koi di prajana pe ko mandate mun sarkar semje bani akoi kari gumba manipulation nam tawgi de there is no corruption in me mapan phadil do tamo solution la khuje tamo kai ohum thambini gi da tamo solution da ni da कांग्रेस की सही त्रांगा की सिदा अंगक प फंगना अटैक तौदना प्रजा मियाम न सु थाजरे मरमदी बीजेपी ना शासन तौबा लुट तौबा गवर्नमेंट अमा सेमना सेंटर का लोइना तौरगा हौगिबा कांग्रेस की डिफेक्ट मयाम दो अमुकदंग पुथोक्तना कांग्रेस की मायोक्ता थबक दो तौरकनेना थाजब थामी प्रजाना अदुना हारिबा कांग्रेस की मथक्ता पॉइंट चामगी मागी अखोगी चार्ज शीट तो मदु यामना थुना तौबियु मददिदा सोमदा यावरिबा MLA सिंह मंत्री सिंह यावरमगसु मदो मिचंग मिखाई लाइबिगनु मोइसु एक्शन लदुम लौबियु हाइबसि मै थमजनिंगे ओके लोरक पैसे तामो थैंक यू तामो ओजा सरांगथेम मनाओबी अदुगा तामो शरतचंद्र अदुगा ओजा डॉक्टर निमाइचान लुवांग ngasi impact news te lakpiba aduga manung hutpasida saruk yabidunu mapung phan bigi damakta ina lorak pada ge somo pu amukana thagachai
ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ